وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو أجد السزيناتاتن أم يقتن تنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامسانا كسون حدمان عدمكم نايلو معرستي أمونكم مرحتي روبا زكاي زلو وددر دي خاطبلو قبل التنت نمر أي دي خاطبلو أتحدى دما دي خاطبلو نفس وكفهم حنا ناتو بلانا لو بلانا دما أب حدا بلان كساب زي مساخات أوروبا نقدميت كخير عيكلني جن أب حدا نمبصح دما تزعبي عقبات اللهم أمريكا بوغن دونالد ترامب زغطلو زلو من قد خنرينا روسيا زغطلو زلو من قد خنرينا أمونغو كل دما يوكرين زبال كميلو تسقيتو أمونغو يتعرف كم زلو دما كنرينا مجمريا بتي عودة كوينات كنجمر لايك قبرو سبورت قبرو أبديت نتالو انتايا بتي يوكرين زبال مجمريا بزعبا يوكرين ترايس اللي تزرب زلو مجمريا بيوكرين تايلو. Top story tonight on Gravitas is about the Russia-Ukraine war. Russia has launched one of its most brutal attacks on Ukraine this year, unleashing a massive wave of missiles and drones that in a way turned cities into war zones overnight. Over 250 projectiles rained down on Ukraine, devastating critical infrastructure and leaving millions at risk of blackouts. Entire power stations were reportedly reduced to rubble, gas pipelines erupted into flames, while key cities faced relentless bombardment. According to reports, at least 70 Russian missiles, both cruise and ballistic, along with nearly 200 drones, struck energy grids. سنتايز بحزلو روسيا نتي حقواف أمريكا فتيراتو زلا فلاديمير بوتين ميت كمزمزون نرلنا دونالد ترامب أبز حلفا حيدة معلتات مزلنسك بزقات أمدراما نتي وتهدراو حجزني يوكرين زبوز نبرت أتوا بيلو أوكي نجزيوك تاخذ زغلات واره اللو خوني زلنسكي بهالنيرو أتزجد دمقطع تجد نتي سليا وحبريتا زبوز نبرة تتوصل زبليو imagine ناي ساتلايت حبريتا كابين أبين كساقصل حبريتا تغلال ديموتهم بوتين نزاز رباك سمعن immediately عبس قمت أززن حنت خينم 350 ميسايلاتن دروناتن كله تدمامير مالتيو أبتي أجداس critical infrastructure زبال ناي زبرت متقعتها كايدو مالتيو so إزي من البعض قال كم زبلو زلوا مز دونالد ترامب ترى ديدي قبره دلو ويس دونالد ترامب كم زي رعيان خون كم زمرت رئيس قبره زلوا فلتني جن ناي بحكي ني يوكرين كم حسم كجرفا جمير ولا مالتيو الزقاء نتي سرعات أم يوكرين زلوا أتزعبي حدا قامت ولا مالتيو أمريكا أجوها أوف كتب له خلا زي تغالو كينا تجي أمريكا إذا كسبت جميرة مرحت أوروبا أخي بايم كجبرو زغلن بركين وكحلف زغل سقمتي أبزو كينات زيز ولا كم نمتاعي من البعض كحجو زغليم أبز حجز له كينات جن زلوا وانفليات واري يكون سلاوي ويستلت أو حبريتا يبلو من نيوكرين كحجزوا له زغلو سلزي كحجزون دما حدا بوليس ونا يكونن زلوا سمين لخص معكم سلزي يوكرين قداي تخون كم زلان دونالد فلاديمير بوتين دما نتي حقوافات كل جزية بوتين دفلت على نتبن ثلاثة حقواف أمونغو أوروبان أمريكان زركا زفتر مزماز مخان فيلا غيري مزمزو مخان زقن محما غيتردو بمولهم بحادة تأكيبهم هاقرو كعنو اليوم متي أميرا سلازي أمونغوم زفتر نقع ملو بمولو كمزمزو دما هذا بلح ما راح خقبرو زولو كنتاتي سلازي نتنقع فيلا غيرو زتك أمالو زولو انترينا لك بوتيني زلب زوانزي تكونت هدما كم تريو دلوهم نتهاجر زقت فلاي لنا بزوان زمالتيو الزخاء نتي ولا ون تكونتات أبت أولا كسل تداكيلو الأمانة كلتا سلسة بلان هيزي زغيزة لبوتين أبت أولا كودو إيه بلا لوجن من البعد هم فيش فتيرة من التنايت أولا كم زلين تداكيدلو بوتا دراوي زلع على قبل التنت كله ويزدل زلو دونالد ترامب فتير وزل الحواف إنه زخون يكون سمم حاجزات أو مبالو دما بوتين نت بلاناتو نت استراتيجياتو تزبلت مدرخ فتيرو له سلازي نتو زدليو أبت أولا قد ما محتاتو أبايتا كروبك فتنيو دحريو أبت أولا
ምናልባት ልዕልዩ ዲ ክሓትት ወይ እውን ኣብ ጣውላ ብዙሕ ልመና ከድልዮ ከም ዘይኮነ ዝገብር ዘሎ Ports, residential areas, Russian forces launched the assault from air and sea reportedly, targeting areas like Kharkiv, Sloviansk, Kramatorsk, Odessa, Poltava, and Ternopil. In fact, the Ukrainian Naval Forces spokesperson has said that this was the largest attack involving Russian warships in the Black Sea this year. In Kharkiv, Ukraine's second largest city, a missile blast near an apartment block injured at least 8 people. While in Ukraine's Black Sea port town of Odessa, the port's warehouses, which stored ammunition, were reportedly struck, along with power substations. The massive Russian drone attacks also damaging key energy infrastructure and triggering fires in residential areas in the city. እቲ ዘገርም ግን እስከንታይ ንርኢ ኣለና ኣነስ ግርም ዝብለኒ ዘሎ ሓደ ነገር ልዕሊ 250 ሚሳይላትን ካብ ነፈርቲ ካብ ሚሳይል ላውንቸርስ ካብ መራኽብ ካብቲ ብላክ ሲ ካብ ዝተፈላለየ እናሃሮሙ ከለዉ ክንደይ ሰብ እስከመይቶም I don't know. ክንደይ ሰብ ከም ዝሞቱ ከማን ትክክለኛ ሓበሬታ ይረኸብኩም ግን 8 ሰብ ቆሲሎም ኣብ ጥቓ 5 ሰብ ቆሲሎም ገለ መለ ዝብል ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና The thing is Russia ደይመ ደይላን ህዝቢ ዩክሬን ክትቀትል ኢላ ኣይኮነትን ከም እስራኤል ትኸይድ እስራኤል ደይመ ደይሎም ፈለስጢማውያን ክቐትሉ እዮም ዝብገሱ ነይሮም ንሓማስ ትቐትል ኣለና ክብሉ ከለዉ ንዝኾነ ፈለስጢማዊ ምስሉ ኣኪሞም ክቐትሉ እዮም ዝደልዩ ኣብዚ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ፍልልይ ይረኣይዎ እቲ ኩናት እቲ ሚድያ ሳዕ ክንደይ ባየስድ ምዃኑ ራሽያ ኣብ ኩናት እያ ዘላ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ድማ ስለዚ ንፀላያ ድማ ኣብቲ ከዳኸመ ይኽእል እዩ ዝበለቶ ትሕቲ ቅርፃውን ሎጂስቲካውን ኩነታት ናቱ እያ ትሓርም ዘላ ሲቪል ሰብ ኣይኮነን ትሓርም ዘላ ስለዚ there is a big difference ኣብዚ ነዚ ምናልባት ምስ ግዜ ምስቲ እስራኤል ዝገበሮ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘውረደቶ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘለዎ የስ እቲ ኩናት ካለ መልክዕ እዩ ዘለዎ እዚ ግን ኩናታው ኩናት ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ራሽያ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ብዙሕ ፀገም ከም ዘይተውርድ ተደጋጋሚ ተጠንቂቖም ዘድልይዎ ነቲ ወታደራዊ መዓላ ጥራይ ከም ዝሃርሙ እዚ ሓደ ነብሱ ዝኻለ ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ውግእ እንድሕር ኮይኑ ምስ ወታደር ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ እምበር ምስ ሲቪል ኣይኮንካን ትዋጋእ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰብ ዝግበር ዝያዳ ክኽነን ዘለዎን ሰብ ድማ ክደግፎ ዘይብሉን እዩ እንድሕር ወታደር ንወታደር ዝግበር ግን ኩናት እንድሕር ኮይኑ ኩናት ምዃኑ ስለዘይተርፍ ክስዕረካን ዝመፅእ ክስዕሮ ስለ ዘለካ ይትሕቶ ሲቪል ግን ኣብ ኩናት ምሳኻ ስለዘየለ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝገብርዎ ሓደ ካብቲ ኣብ ራሽያ ክብሪ ዘውህብ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኢና ኦኬ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ብካልእ መንገዲ እዚ እቲ ዳርጋ ሓውሲ ዝሓሸ ሪፖርት ኢና እቲ ምዕራባዊ ዝህቦ ዘሎ ሪፖርት ፅንሂ ኢለ ከሪአ A gas pipeline reportedly erupted in a fiery explosion after a direct missile hit. Russian missiles also struck gas storage facilities in Poltava and At least 10 people, including a child, have been injured in overnight Russian attacks. That is according to Ukrainian authorities. Russia says that it hit gas and energy targets with strikes that were carried out by long-range air, land and sea-based weapons. So our military analyst Sean Bell is with me at the studio, back at our trusty screen here. Sean, a significant attack last night. Just talk us through it. Yeah, good afternoon, Sam. I mean, Ukraine described this as a massive wave of both missile and drone attacks last night across the country. 18 people, Ukrainians injured, including 4 kids, all the way across from Kharkiv up into north, Ukraine's second largest city, where 8 people were injured. We've got some stills of that. And also in Odessa, they also, Russian were targeting energy infrastructure. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፎክስ እዚ ስካይ ኒውስ እዩ ዝበሃል ስካይ ኒውስ ማለት እስራኤል ከም ሕሱም ሰብ ክትጭፍጭፍ ከላ ነፍሶም እዮም ዝከላኸሉ ዘሎ ከቢድ ንሲቪል ከትሕኑ ዝብል ዝነበረ ሚድያ እዩ ኣብ ራሽያ ክኸውን ከሎ ግን በቃ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፀም ከም ዘሎ 2-3 ቆልዓት 4 ቆልዓት ተጎዲኦም ተቐቲሎም ዘይኮነሲ ቆሲሎም እዩ ዝብል ዘሎ ምቑሳሎም ዘሕጉስ ነገር ኣይኮነን ዘሕዝን ነገር እዩ ግን እዚ ካ ኩናት እዩ 250 ሚሳይልስ and ድሮናትን መጥቃዕቲ ገይሮም ክብሉካ ከሎ ካልእ ኢኻ ትፅበ ግን ብሓፈሻ ብጥንቃቐ ስለ ዝግበር ዘሎ ካብኡ ናብኡ እየ ዝብለኩም ንኩናት እንቐሉ ኩነታት የለን ግን ካብኡ ናብኡ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝወርድ ዘሎ ፀገም ክጎድል ከሎ ድማ ፅቡቕ ይስማዓካ ምክንያቱ ሲቪል ክጉዳይ የብሉን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ ናይ ዩክሬን ዳርጋ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ቀይሕ ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ተቆፃፂርዎ ዘሎ እዩ እተሪፉ ዘለማ ዩክሬን እዩ ኦኬ Structure and also some manufacturing production facilities. If you look at the energy, this is about the 17th time that Russia has attacked the gas energy infrastructure. It's pretty clear their strategy there. Why are they attacking the industrial base is because President Zelensky wanted to produce a million drones a year to help the frontline effort. And of course, therefore, if you stop the power and you target the facilities, it becomes a lot more difficult. I think what was particularly noticeable about last night's attack is the Russian Black Sea fleet. They haven't been that active. They launched a lot of the missiles, obviously from the Black Sea. Most of them are hitting targets well
well to the north. Therefore, these missiles are flying towards Poland, and Poland launched its fighter jets in response. It just shows you how nervous a lot of Europe are about this war at the moment. Yeah, I mean, precarity is huge, isn't it? Europe are about this. كم نريد لنا التكوينات عبر كفال كابت بلاك سي زبحال زلو بحري كابو تين مراخب كوينات ناي راشاون عب تكوينات تساتفن كم زنبرا يزنقر أقل كفال نا بولند قصو كبابي سلزة هرمي بولند نفرت كويناتا أتنسي كم زنبرت يمزولو بزحالة في بكال فيديو تاتون غي شيء زنبركم سكاي شيلد ويون حدا اير ديفنس سيستم بنفرتناي أوروبا كيروم يوكرين كلا على لازم الحسابوني زلو ومجن نزع عينت حيل كريو خلو أوروبا لما كل جزء داق مقبتي يمز قبرو زخلو ما تكعتكن الأمانات حدا نجريو ناي يوكرين industrial base التي أتوار زفرزلو base نمدم ساسي تقند علامة فلذي exactly نتاسوارا بيا فري وولو سلدي فلتو نتي ترى نجار زروح بولو بوتاتات يكون لوجيستيكس من قصاصنا يكون كل نجار مسوك التحاز خلي زبالو critical infrastructure نعوتات عم عناوي يمزلو سلمتاي التكوينات تتوكل تقينو وتقدروا عقبنايتي يوكرين سراويت مقتال تراي أخولا يكون سراويت كثير السوسي كم تي خلي زيادة تي infrastructure logistics من قصاص نحرق قتيل كاي تكوينات تتوكل بالزغل سلزي زيادة أبو زتو كرمت قعتينا براشا نرزالنا أوكي إذا خمزيلو نحلو خلو أتي نا يوكرين أتي نا أوروبا حيلين تاي جبرالو نا أمريكا حيلين تاي جبرالو دونالد ترامب من حدا مجلس وتيلو بوتين منتظري بلو نا كلهم كرينا مجمر ياكن أبي أوروبا أتوم مرحتي أوروبا زجبرو زلوا بغلطة ما قد نرينا حبار زجبرون ببينهم زجبرون ميديا نا راشا زبالو خانسنا. Well, European leaders have agreed to dramatically boost their military spending after the U.S. froze all military and intelligence support for Ukraine. In Russia, Kremlin propaganda has celebrated the dramatic shift in the White House policy. But the idea of Russia's European neighbors now boosting their own military forces has been met with anger in Moscow. This EU leaders' summit in Brussels is clearly irritating the Kremlin. Moscow has picked up on the fact that the EU is ready to boost defense spending and is considering كم ريز لنا زي أوروبا باجت ناي بكل خالنا توم بزغلت فك أبي وكم زخونون وتهدروا عقبنا أوروبا أنا معباي زقواي يلزلو نراشات صبغ سمعت كفتر كم زي كل فلوتيو معناته يا أسوار نحر كفزح جميرو كينات هاي عب أنت جميرو نكوينات يزعدم جيجا أنت تفتيونا بكينات يدوستكا سلزي بحفشة بوجن راشا بتعمل صبغ أجوهم دسيلو ناكم لي كلونيام زردونا جريو ግን again زيادتي أوروبا أنت كبر خلي وكنا زربا زخدة سقوم تكوسد يخلده أنا هاتو أبتعب بوليسي درجة ون مفلل لايك كم زلونا ناي عبد إنجليز فرنسا تليان كارير كمية تفللي زلوا sending peacekeepers to Ukraine. The confrontational rhetoric and the confrontational developments that we are now seeing in Brussels and Europe's capitals are seriously at odds with finding ways to peacefully resolve the situation in Ukraine. State TV hosts don't share. سنتين زولو زلو بحفشة تيناي أوروبا بزعبا كويناتن ورا كويناتن تراي دزاربا زلو مستمس أمريكا ناي سلام نزاربا زلنا زقرها جايو سلزي أوروبا دايما دايلونا تناي سلام قعزو كربشن كبلاشون يبقس كم زلو يخيد كم زلو إنا نرزالنا نابلتيا نابلو يوم زاربا زلو تغنكلي خا عالمنا بسلام قص أنا خدت كلا أوروبا ناب كوينات قص أتخدر لمهنيات كلها يقباني قد تشاينا سلام نخورت دللا أمريكا سلام كورت دللا هند سلام كورت دللا بيوكرين راشان مالتيو راشا سلام تدللا تونكو صار سلام زخي زلو بلوك أوروبايو زخا أوريدي مركز كونتاتنا أوروبا زكديو يزبازر. Peskov's diplomatic etiquette. They were watching both the speeches and the looks of the participants. The gathering itself resembles a meeting of cripples. Poland's Prime Minister Tusk hobbled past the cameras and declared that Russia would lose. كم تري وزن لهم بريزنتري ولا مرحنا بولند سيقروا تحريم نيرو نحن كسيمتيو التركب بعابيو دما نحن كاساتي دما سليب ولا راشا أوروبا سي حنكسكس مبالغ سلدي ترفهم تغكلنا مجلس سناتنا بولند مرحين يروح حنكسكس نبلا بتاعي بعد ما Just like the USSR. So this Pole has injured not just his limbs but also his brain. The president of France has completely lost his mind as well. According to state propaganda, it wasn't just the president of France who lost his mind. They also called Denmark's PM Mette Frederiksen crazy for being open to nuclear weapons in her country.
From recent reactions, it seems that state propagandists are most worried about Europe's unity in defending Ukraine. بعفشاتي ناي راشا ميديا نتي ناي راشا ميديا state propaganda يمزبلوه ناتهم جن independent media يمزبلوه. It's just it's another way of saying ناتا يزبلت زي ناي كالت جن حماغي مباليو جن ما I think أنا نتي ناي راشا ميتخا تاتي ليك ولا يكلني جن بفلايت international channels ناتهم very reasonable realistic زغن reporting يروم بنتعرو بعد البي بي سي دوتش بيل بعد ناي فرانس كريو خلنا complete propaganda يخوينو نيرو زي لنجار كم زلوا يروم زارب نيرم ناي راشا جن أكون ناس تمسرت زربا evidence بزلوا زربا يم زارب نيرم that's why ما بلوك قبرهم جميرم معناته حكي كنت بدو كبيت This provincial Europe is being torn apart right now. Can you imagine how incompetent these people are and how little they have to do if they can afford the luxury of suddenly going to London, patting Zelensky on the head and showing Trump that they are against him? Europe's unity and the sharp rise in defense spending can't help but worry Russia, some experts believe. This is, of course, a challenge. بعفشا راشا تغطي على حماق تسمعي وان راشا يمزبلو زلو أوروبا حنت خي كبركوين سلة تزاربون سلة تبقسون ترايسين أوروبا عشان يقوم serious challenge to Russia, even with الجزيد حن نقدفوا after serious politics كناتو. History has a way of repeating itself, and in the grand theatre of geopolitics, old rivalries do resurface every once in a while. This time it's not about colonial spoils or naval supremacy. This time it's about Ukraine and the battle over how to make peace. On one side you have So ab taarikh intay nifalid كلت هاجرات اللوا أبي أوروبا أزين نوح تاريخ زلوا متفنانن وددرن مالتي إنجليزن يوكين فرنسا مالتي حجون انتقونه أتي تاريخاوي وددرناتن أي تغيرن حجون انتقونه بقداينا يوكرين انت عينت مفتحين دلي أبزبل كلتين تجرج قوي مفتح وين حساب أمس أنا اللوا اتحساب دما حادث قمت نخوز أي خلوا من زلوا of course فرنسا أوش أوروبا حبر زلوا يوكي جنب معدو خينو حوسون زبل زليو لذي نايمن بوليسي خطل زغلت أوروبا بعجي خرّي تاي جنت ودر زلس. On one side you have French President Emmanuel Macron. He is ever the Gaullist, championing a Europe that stands on its own in this battle. On the other side is the UK Prime Minister, Keir Starmer. He is sticking to the old script and betting on transatlantic ties. So it looks like it's France versus the United Kingdom once again. They have worked together until now, but both the leaders in fact, met with US President Donald Trump. Both agree that Ukraine should be defended. هجي زوم كلتيوم مرحتي عبيت مرحتي بفلي بعين وتدراوتن كلتا قدست هاجرات دبهالين أبي أوروبا كلتيوم مستون الترام وتراخيبهم يم كلتيوم نتكونتاتنا يوكرين محجاز ونزار اللوجن بخمي من قد حجز يوكرين أبزبلجن زجراجو حساب بلان نيزلهم صوت رايقنا يكون تلين من حدش بلان اللوجن رينا سلزي تيو كيز بحال عبيو بزوح كاب أمريكا كفل لزغ الحساب كله يكلني ترجع حكنا مزراب يوكي مالت مجزأة اللوت أفتحتي أمريكا تجوزيز الهجري كولوني كتب له تخليقة ناتو بوليسي ناتو من قدين كوت زغ الهجري يكونن أمين شو قال سبعة لو يوكي كم زعب هجري نو أبيو عاد يشتي بلك من لونجن ناتو بوليسي أب فورين بوليسي نفسه زخالة من قد حيز خيز زغ الهجري يكونن أمريكا زبالتون عكتاك عزغدي هبوت أي بوليس جبرايكل فرنسا جن نوبيح وان جريو أوروبا تدحري أمريكا مهات كوات أيكونن نفسها كتعلل الله ناي نفسها autonomous ناس أزخونة استراتيجية وكايدا كله على إيزبل ماكرون at least ماكرون أبزيا دقف سلسة نمبر نتي أوروبا independent ناس أزخونة تقوتاتنا أمريكا نخيكون سريحون تزاريبي سريحكو همدينا جن سماعي رقبا دقافي رقبا أبزوان زكور بتسفاني قالوا ترقيفهم سلازي نتيو كي حجون انتخونه ناب أمريكا خقوتهم أبتناي كلام كمالسوم إيز أرزلو فرنسا نزع دل تتقيمنا أوروبا ناتنا عقمي كنفتر كنكلها لنا ناتنا عم نفسنا كنت آمنا لنا زبل تقرأج عوز خون حسابي حجي أوروبا حبرت بزيك على العالم فرنسا كسمع زقبو يوكي أكلنا توما يكون وتيجا اللي كابتينا أوروبا حبرت أي تعملني الوتي لابتي سكيورتي ستيل بحديهم جن أبكالجن إن فرنسا زيارة كسمع يقبام جن I don't think كجبروا زغل مهنياتو تنيتو زبال already نتي أوروبا زبال بقرر روج حزي أنصار نيتو زغنة أنصار نيتو مخادونا اليوم نيكو أوروبا security ناتهم كوب حسيتو قينهم وتهدروا عقب ناتهم نيتن نتسل هجرات كحيل خلاله نيتو دمرنا كلهم لذي
ኣሜሪካ ጥራይ ኣሜንካ መኻት ዘዋፅእ ኣይኮነን ዝብል ይትፍልል ዘሎ call for a truce, yet their visions are very different. Take the peace deal, for example. Emmanuel Macron said France and the UK were proposing a 1-month truce in the air, on the seas, and in energy. That's what he said. The UK immediately distanced itself from this. Some officials even dismissed the idea, saying no such agreement was reached. Like I said, competing visions. France wants a deal immediately, the UK wants to hold the line, and the reason is quite simple. Macron is not just thinking about Ukraine, he wants to reshape Europe's security architecture, and it's something that he has openly stated. C'est-à-dire que compte tenu de la menace économique, ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክበሃል ከሎ እውን ሓደ ሓሳብ ነይሩ ግን ነናቶም ኢንተርፕሬቴሽን ወይ እውን መደምደምታ ወይ ናቶም ሓሳባት ኣለዎም ራሻ ፈረንሳ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ንገለ ኩሉ እቲ ኣብ ሰማይ ኣብ መሬት ኣብ ገለ ዘሎ ተኽሲ ጠጠው ክብል ክትብል ከላ ዩክሬን ግና ከምኡ ዝበሃል ኣይተሰማምዓናን ከምኡ ዝበሃል ዘረባ እውን ኣይነበረን ከመይ ጌርና ንዩክሬን ነቲ ቅድመ ግንባር ንኸይፈርስ ክንሕግዝ ንኽእል እምበር ገዳ ናይ ሰማይን ኣየርን ገለን ክንገብርሲ ኣይ ዝከኣል ኣይኮነን ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ፈረንሳ ማክሮን ኩሉ ግዜ ዕላማናቱ ነቲ ኤሮፓ ነፍሱ ዝኸኣለ ብሎክ ክገብሮ እዩ ዝደሊ ፈረንሳ ምስቲ ኩሉ ሓጎስ ጎፃ ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ናታ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ፖሊሲ ዘለዋ እያ ወላ ምስ ቻይና ክትራኸብ ከላ ኣንፃር ማክሮን ብዙሕ ግዜ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝኾነ ዲል እስክገብር ከም ዝፅዕር ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እውን ምስ ፈረንሳ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ከም ምዃና ጥምሳ ክራኸብ ክእል እየ ዝብል እቶም ካልኦት ሃገራት ኩሎም ኣረኪቦም ዘለዎ እዮም ናፅነቶም ፈረንሳ ግን ስቲል ናፅነታ ክትዕቅብ ትፍትን እያ ግን ቁጠባ ናታ ድማ በይኑ ሲግኒፊካንት ስለ ዘይኮነ ካብ ኤሮፓ ተፈልያ ትኽእል ሃገር ስለ ዘይኮነት to block ከም ክኸውን እያ ትደልዮ ግን ኣይሰለጣን ኣሎ ክሳብ and whatever happens in Ukraine, we need to increase our defense capabilities and we need to build, in the next few years, autonomous defense capabilities for Europeans. capacité de défense autonome pour les Européens. Macron's vision stems from a deep-rooted belief that Europe must be able to defend itself. He's even suggested nuclear deterrence, that France can use its nukes to protect Europe, because nothing screams European unity like France volunteering to press the button for everyone else. J'ai décidé d'ouvrir le débat. I have decided to open the strategic debate on the protection by our deterrence of our allies on the European continent. Whatever happens, the decision has always ከም ትሪኦ ዘለኹም ፍራንስ ኣብቲ መርሕነት ናይ ኢማኑኤል ማክሮን ኤሮፓ ነፍሱ ዝኻለ ምክልኻልን ዓቕምን ክህልዎ እዩ ዝደሊ ኣብ ኣሜሪካ ፅግዕተኛ ክኸውን ኣይደልዮን እዩ ንዑ ንምኽኣል ዝኣክል ነተን ዘለዋ ሓደ 200 ዝኾና ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ንኤሮፓ ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ስትሬችንግ ቢዮንድ ዮር ካፓሲቲ ካብቲ ዘለካ ዓቕሚ ንላዕሊ ክዝርጋሕ ክትፍንጣሕ ምፍታን እዩ ምክንያቱ ካብ ራሻ ከመይ ጌርካ ካበተን 200 ዘለዋ ኒኩለር ክትከላኸለሉ ራሻሲ ክንዲ 100 ዕፅፍናትካ ዘለዎ ወይ እውን ክንዲ ለሰይ 20 ዕፅፍዲ 30 ዕፅፍናትካ ዘለዎ እንድሕሪ ኮይኑ ብዛዕባ ኒኩለር ክትዛረብ እውን ኣይግባኣካን እዩ ምክንያቱ ኒኩለር ከተፈራርሆ ትኽእል ንባዕሊ ኤርትራ ገለመለ ኢኻ ከተፈራርህ ትኽእል እምበር ንራሻ ብኒኩለራዊ ገለመለ ኢልካ ትህድደሉ ምክንያት የብልካ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን እንታይ ዝፈጥር ፈረንሳ ኤሮፓ ናፃ ክትከውን ይደሊ which is not a bad idea ግን ክስዕብዎ ዝኽእሉ ግን ኣይኮኑን እዩ ዝበሃል been and will remain in the hands of the President of the Republic, who is the head of the armed forces. Chef des armées. Of course, the idea sounds grand in a speech, but is it mere posturing? Yes, France's military capabilities are formidable, but they are no match for NATO. Also, will the whole of Europe agree to this? Can Emmanuel Macron get other allies on board? This is one side of the story. Now let's look at Keir Starmer, the UK Prime Minister. He is the pragmatist in this equation. His approach is rooted in London's long-standing loyalty to Washington. Since the Second World War, the UK has been America's closest ally in Europe. This role has defined its defense and foreign policy. So the UK's first instinct is to keep America in the loop. ስለዚ ዩኬ ዝበሃል ገለገለ ቲዮሪታት ከም ዝብልዎ እውን ካብ ኤሮፓ ንክወፅእ ዘገደደ እውን ናይ ኣሜሪካ ሕቡእ ኢድ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካ እቲ ዩኬ ዝበሃል ካብ ኤሮፓ ንክወፅእ ዝደፋፍዎ ዝነበረ ብሕቡእ ንሳቶም እዮም ነይሮም ምክንያቱ ንኤሮፓ ሕብረት ንዩኬን ተውፂኻሉ እውን ሓደ ኣገዳሲ መስማር ኢኻ ኣብሊቕካሉ ዘለኻ ስለዚ እዚ እውን ኣገዳሲ ብምባል ነቲ ዩኬ ኣንፃር ረብሑ ከም ዝኸይድ እምበር እቲ ዩኬ ዝበሃል ኣብቲ ኤሮፓዊ ሕብረት ከሎ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ ወላ እኳ ብዙሕ ተዛረብትን ጫውጫው ባህልቲ እንትኾኑ ንዓታቶም ረብሓ ነይሩ ወይ ለንደን ሲ ፋይናንሻል ሃብ ናይ ኤሮፓ እዩ ነይሩ ሕጂ ለንደን ኢዝ ላይክ ጀስት ኖርማል ካፒታል ሲቲ ፍሉይ ናይ ፋይናንሻል ፕሪቪሌጅስ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ድሕሪ ኒውዮርክ ናይ ኣሜሪካ ክንብላ ከለና ሎንደን ድማ ናይ ኤሮፓ ሕብረት እያ ነይራ ፋይናንሻል ሰንተር እያ ነይራ ስለዚ እዚ ዝበለፀ ዕድላት ዝነበሮ ኩነታት ገዲፎሞ በይንና
باور سوبر باور كنكون نخلينا إلهم كيدهم أي سوبر باور كينهم كنت بناتهم نقول كلت رايز خيز زلوا سلزي إتاهم كتريفاتهم زلنا أمريكا نحن زقربنا هنا أمريكا زقربنا نحن كون دما كل عينات نقدر مقبار دلواتنا يوم زبل زلوا زي نزيوم أمين كام زيوم مرحتي أمين كاد ما حد عبنا قرك تقبر يدخلنا كم زعين زرباس كم زعبا من زرميرنا زعب هجرت عرب هجرت عرب كسمة مع زي كلان حدا معلب قبر زي كلانين معناته كلاتهم ناب أمريكا من قرب يخون سلز ولا درو أنصار أمريكا عند حقوين زخانة من أجر نسأل ترهم تكملون بر بوليس قبروا يقولون أوروبا ما نابو قصهم زخود زلوين أندري سلز أبز عالم وحدة هجراتين ملو بملو ناس نتنن الأولى والنتنن عقبنن رجيس أنن زخدا زلوا إيرترا حنت كاباتني أكسب حجز على إيرترا الأولى والنتا ملو بملو أو حساب نايزخون يكون هجر مجابريا كوينا كي زي مرتت جن كم مخان كدما انتي واقع كم زغفل دما من قارجد ليكم هاي مثلا زيجي صغير كبرايا دلي اوكي ازي حدا كفال كون كله بتكال ابزي حنتي انترفيو نيرا هذا كيلا ذهبا اسكن اسمعيا Going through what could be considered a storm at a time where the Americans are indeed changing their policy regarding Ukraine, where there is an attack, in a sense, upon Europe. And my first question is, I'd like to know how you see this moment. You've been following international politics for decades. Is this really a pivotal moment? Yes, it is. It's a moment. انتايلي حتى لأوروبا بزوان زي حد عبي هبوبلا وينوزي يحرمها كم زلون and إذا كنا تاتزي أوروبا أمريكا كأوروبا كترها تفتن كم زلان لازم أدرك زي بخميتريو زي الحتويو. Which is within a trend. America, US policy is trying to get rid of Europe since Obama. And we have seen that when they did not follow with us with the red line question in Syria. But today is a paramount of it. The US is acting, and Trump administration is acting as if they were an agent of Russia. They act as if Mr. Trump was owned, as we say, by the Russian system, which means they try to ally with Russia in order to split Russia and China and then fight against China, which is the main. So time زبل زلوا بحفشة أمريكان أوروبا خد قد فهم خانة هند بتايكون نزلوا أبتل تشحن أسر تغلطان أسر سلسلة بيلو باراك أوباما بريزيدنت أمريكا خلو بيفت إيشيا زبل عدش سنة حساب زدما أمريكا كبير باوتيا نابيسيا قزاك كيد مخانا نجير نيرو دهريز نبرة دونالد ترامب كتشيلو تعريف قبل لشاينا دوغلو سلزي كاب أفغانستان موصا كل نجر حيلنا أمريكا كاب الأمانة تسينيرو أمريكا ملو حيلنا تأكيبا نشاينا كد بدهاون كبيديو كم زحج زلاتو حيلا كل فحبتن كوين خلوجن زح السبونا يكونن كابزبل استبقسي سلزي اتقدم كوميلم يحسبنيرم حججن كال عين استراتيجي غيره مالو أمريكا ملو عقما أكيبا نشاينا كد بدهاي تخلنيا انتاي كد قبرالوا انت واحد نراشا كاب تشاينا فليا أبغى ناخد قبرات كلالوا زي تناي سبعتات استخدتلوا بوليسي الحبر السوفيت نمودا هذا كابتاب سبعتات زوصلوا بريسيدنت من يمزلوا شو إذا نبره أنا نشمي مثلاً لو تفضلت وصحف لي هذا كابت استراتيجي زوصدو نتشاينا أبغى بمقبار نراشا كانوا الحبر السوفيت مودا تزبالت استراتيجي بمبال نتشاينا أبغى نهم غيرهم أجوخ تشاينا كن حق زكينا بمبال تشاينا كومونيست هاجر كله نتشاينا كاب راشا مفلايد ما حدا قد داسي كستاتينيرو نتحبر السوفيت مودا جد مالك نتشعون تشاينا فنتيتهم نراشا نتحبر السوفيت ودي ما خنبل هجين ما نراشا مفنتات كاب تشاينا أقد داس كفال قون غليهم زلو حجي التنساتهم زلو كالكوليشن حجي زلو على من نبيني حبر السوفيت كم تشاينا كويني فلتني حبر السوفيت نايكو طبعا عبد بلوك هاي نبرة وتهدروا عمنير وخون غلي وطبعا جناي نبرة زمدنا شركتنا نبرة تكنولوجي نبرة سلزي تشاينا زلوا درجة قطبة connectedness manufacturing capability وتهدراوي عمي زي كلها بقمت متاو أتينا أمريكا بسبعة سرعة استراتيجي كفتنوا يقول يوم صار حلهم قناع كدني انتهي جزء بزالوجي أتي هتوت النت كابيروبا مرحاق زقبروا زلوا ناب تشاينا كتكروس لوز دلي زلوا نيروبا نجر أي قد سومني زلوا هذا جزء بوتين كم زنا راشا لأخ ويون سليا ويون وي براشا زلوا دمسل زلوا كم مثلا زخنا ديكونه
ንራሽያ ጎኖም ንምግባር ንምሕጓስ ዝገብርዎ ዘለዎ አካይዳ ስለ ዝኾነ enemy. And Europe, it doesn't care. Western Europe, they don't care. That means that we are alone. And that's, in that sense, a pivotal moment. So does this mean, because it appears that the Europeans are trying to woo the Americans, trying to get them back on board, but you believe that this is something that is not just attached to one administration, that is not, you could say 4 years or maybe 2 years before the midterm election in the United States. This is really the United States of America disengaging from NATO? This is a warning signal. We, Europeans, we are alone. And if we think that we can have a relief and that we can stop them for a while, that would be a mistake. Because one day or another, even if they stop now, they will come back being out of Europe. So, wow, مساكن أوروبا ساكم زكوت كخطريهم كلا خاون بعلو زجرميو جين دايم زولو لك كم زي برتقت زنبر تكعلم موت رتقت كوارت مسبل وبقى عبدينا يال زنبر مالتيو كهون هاي بلنز زنا يوعلون يوز السايد كبرونيوم قالنا بلا زبل سبقوم ينادرزلنا هاي زبل أمريكا بزي قدس administration يكون تحريد مت strategically كاب إوروبا نخدو وسينوميم انتهي زبل زلت حتى تهجي إوروبا اسمها بزحت جزء قال غير ناس كن صحبهم نخل نخون كن أمنهم نخل نخون كن مستهم نخل نخون عبزن خص أنحو زبل زربا زلوهم بكل من قد يوم سفتنو زلو قال يوم ورق لازم 3 عامتنا قال وارحنا دونالد ترامب تسميمنا دحريد مت administration ابتناي كلام كمال سنة خون زبل هفان تسفان زلوون على ويلو نو كم زبال لنا اتفاق نقبل لنا أوروبا بين هذا رجع أمريكا بزعب أوروبا تحملون تقدسلون كنتات يبلا عبز زي تقسمنا البات الدحريد تقسا تايزبل قطبنا أوروبا قداسي كنا نبزوانسي نا عالمنا وسان قطبا أب إسيا يزلو أكباب تشاينا يزلو سيزني تشاينا نمودا أطرايونا يكونن أب تبوتاتي حيال لا ينقد بيز حيال سلوان تزي بالأمريكا سوبر باور كوينة خد كتلا يتخلنيا they know this قدم حيال قطبا كلوكا مش أوروبا شركنا كلوكا لو معناته أقداسي قطبنا عالمنا أوروبا سلزنا بقى أوروبا لو ميكونن إيش شاي تزعبي زعبي قطبا زبز حزبي زل على تكنولوجي كاوزلا زقبر زلو ايشيا سلازي اكبابي ايشيا كتلو كتكلالك تشاينا بينات غادي يكون كل تاعو ولا هندي او يزلو اندونيسيا او يزلو فيتنام او يزلو ماليزيا او يزلو فيليبينز بالا او يزلو سلازي كل انتنيسياويان دبس حزب عالماوي زغمص الله تجملهم زبس حدا غاوي يزلو سلازي امريكا بتبوتا كتلو حيلا كتزبارق صلوان كتعزز بطعمي اقداسي نعا نهلاوي اقداسي راشا دما مشينا زلو قربات تاريخي دما كل نجر اتنا عالمنا قطبا كبيروبا كابز معربا عالم نعم مبراق قصي يساغاغر زلو صبغ نجرنا بانا يقربلنا يزلو تنا عالمنا زل على صلوا مالتي سلازي ازي تيني امريكا شمد بد بلا زلو نزي كردون تخيلهم يوم تمرحتنا اوروبا دما زدلس قوم تخغبرو زغلو ابزجي سمعوا نزي بلو زلو دونالد ترامب كبرها لكم كله سمعوا غما is bombing Ukraine. Yeah. Do you still believe him when he tells you that he wants peace? I believe him. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine. And Ukraine, I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. They don't have the cards. As you know, we're meeting in Saudi Arabia on دونالد ترامب بزعبا زكونتات زلو يوكرين تشفشف على كما يتريو قلقلي لما سيا يشفشفوا مالو مالتا أناني دو بوتين يعمني كردا يخليه مسك سامع يخليه جن حقنا مزراب معي برد كردو زي كالكو هاجر تولت يوكرين زبال هاجريب لنا يوكرين زبال كردا داني كالن ولا حنت عقم زي باللغة للعامو زمتا ترزلو أبتنا negotiations غونا كاردون زي باللي ينابلي يزارب زل so again Donald Trump will go to Russia sometime next week early. And we're talking, I find that in terms of getting a final settlement, it may be easier dealing with Russia, which is surprising because they have all the cards. I mean, they're bombing the hell out of them right now. And I put a statement in, a very strong statement. Can't do that. Because we're trying to help them. So كم دريزلا أنتي أزرار بنات كمان كم حسوم يشوفوا مالو يزبط زلو يدبون دلو كم حسوم يشوفوا مالو ني أوكرين أب سعودية أركب كجبرية بزغربا عندن نتنيغوسيشنز أنا كم دريزلا هم سرا شكر دا يقلني أبزوان زكابي مس أوكرين بلا بحفشاجن هذا مجلته سينيرة راشا تكبر زلا دبدب كتقارص خمس زلو أنت زي الجراح جبر كجدد معانو كسابتي زخوني يقول معلب نجبر تتقبر زلا دبدب تتوكتب بلا مخانا مجلتي أب through socials بحالنا to post together. And Ukraine has to get on the ball and get a job done. Michael, could you come up here? I see Michael back there.
Good, I'm glad. He's traveling all over the world. I just saw him come in the door. Could you give a little... ትሪዎ ዘለኹም እቲ ማይክ ዋልስ ዝበሃል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፍና እዩ እስክስኻ ክትውስኸልለካ ዶ ይብሎ definition of what's going on, please? Sure. Well, the president has been crystal clear, and he's been clear to all sides. The fighting has to stop. Both sides need to get to the table. We had a good engagement. Both leaders have said only President Trump could do so, and only he has been able to do so. We had an initial engagement with the Russians. The Ukrainians had a great opportunity to bind our economies together through that mineral deal. Unfortunately, that didn't go so well, but we think we're going to get things back on track. Secretary Rubio, myself and the Ukrainian delegation will be meeting in Saudi Arabia next week to get these talks back on track, get the ceasefire in place. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሎ ከም ዝደሊ ንሱ ጥራይ ኢኻ ክገብሮ ዝኽእል ክልቲኦም መራሕቲ እውን ንሱ ይፈልጡ እዮም እንተኾነ ምስ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ኣይከደን ኣብ ዝሓለፈ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ስዑድ ዓረብ ተራኺብና ኣነን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮን ነቲ ጉዳይ ክንውድኦ ክንፍትን ኢና ስለዚ ያ እቲ ጉዕዞ ናይቲ ሰላም መስርሕሲ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር Drive peace home. I think both parties want to settle. I think if I wasn't president, this war would have had no chance of settlement, zero chance. But I think we're going to get it settled and stopped. We got to stop. They're losing on average 2,000. እዚ ኩናት እዚ ኣነ እንተዘይህሉ ኣነ እንተዘይኮን መራሒ ብፍፁም ጠጠው ኣይበለን ኢሉ ካል እንተ ድምረፅ ነይሩ እዚኣ ሓቂ ኣለዎ ካማላ ሃሪስ ትምረፅ ነይራ trust me ካል ዓይነት ሚሳይላት ንሰምዕ መሃለና ናይ ኒኩለር ኩናት ዘይጅምር ኸው ንብል መሃለና it would be a very very terrible situation ኣብዚ ሕጂ ዘለና እጅ እኮ ካብ ናብቲ ኩናት ኣብ መንጎኦም በረና ንኻልእ ዓለም ንፈርህ ኣለና ተቐደም እኮ ኣብ ካልእ ኣብ ኤሮጳ ሲሪየስ ስጋት ነይሩ ንከመይ ገይረ ካብዚ ዓዲ ካብዚ ኮንቲነንት ዝክርሕኦ ክልጥራ ኢለ ዝሓስብ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ዘፍሪ ኩነታት እዩ ነይሩ እጅ ግን ካብ ናቡ ሬላቲቭሊ ደሓን ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ soldiers a week. That's a lot of soldiers. Do you agree, Peter? It's a lot of soldiers on both sides. I agree. Do you, Mr. President, think that Vladimir Putin is taking advantage of the U.S. pause right now on intelligence and military aid to Ukraine? No, I actually think he's doing what anybody else would do. I think I think he wants to get it stopped and settled, and I think he's hitting them harder than he's been hitting them. And I think probably anybody in that position would be doing that right now. He wants to get it. እንታይ ስከብሎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ሮማይ I think ከqabፂ ዘለዎም ኤሮፓን ዩክሬንን ሕጂ ምትስኻ ናይ ኣፅዋርን ናይ ስለያን ጠጠው ኣቢልክያ ዘለኻ ፑቲን ነዚ ኩነታት መዝሚዙ ይሓርም ኣሎ ነዚ እስከመይ ገይሩ ይርዳእካ ምስ በልዎ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ኤግዛክትሊ ማንም ሃገር ክገብሮ ዝግብኦ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢልዎ ኣብ ጣውላ ምፅኣ ተባሂሉ እቲ ሓደ ክፋል ስለዝኣበየ ቤላ ገይሩ ይጭፍጭፎ ኣለና ኣብ ጣውላ ንክመፅእ ዝብል ዘሎ this is crazy እዚ ዩክሬን ክqabፂ ዘለዎም ከኣሜሪካ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ቻንስ የብሎም አትሊስት ኣብዚ ሲክ ድንግጸሎም ይኻጽበና ኣብ ጣውላ መምጻ ሰሚ ኣብዮ በሎም ዛ ዓይነት ይንዶኒ ፑቲን ስለያ ንስለያ ንኣጽዋር ናይ ታቦን ዩክሬን ንፑቲን ተማድለየት ይግበሪ ስለዚ እቲ ካልኩሌትድ ሙቭ ይኽትብለ ትኽእል ኢኻ ንኸምስል እዩ ገዳ ክገብር ፑቲን ትብል ዘለ እምበር ትዘረቡ ክሰማ ከለኻ እቲ ዘለንስኪ ናብ ጣውላ መምጻእ ስለዚ ኣብ ዘሎ በሎ ዘክሮ እዩ ዛ ዓይነት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና I think it's a very very ዘስደምም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል ኩነታት ኣይኮነ ኣሜሪካ ብጎን ራሽያ ክትከውን ትፅበየ ነገር ኣይኮነ And I think Ukraine wants to get it ended, but I don't see it's crazy. They're taking tremendous punishment. I don't quite get it, but I suspect, Michael, he probably wants to get it ended. He does, Mr. President. The Russians are taking incredible losses on the front. As the President has said, this is a meat grinder of people, of material, of national treasure, and no one else has any solutions except to let this war continue forever. But ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ነቲ ቀፃሊ ዝጥቀሙሉ ቃላት ክጥቀሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ኩናት ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ሓንቲ ብግምጣላ ጥራይ ክንሪኦ ኣብዚ This is a very important step, but a step that we have expected since the last 3 years. In fact, it was the step in the back kind of action by the US that unleashed these important steps towards defense. And in fact, we've needed this already since the beginning of the war in 2022. What is expected? First and foremost, it's important for defense loans for joint projects. We know that most of the European member states need to coordinate on defense
project. Second important step and signal is in terms of suspending certain budgetary constraints. So sometimes ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ እቲ ናይ ዲፈንስ ዓበ ባጀት ናይ ምግባር ተኽእሎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ናብ ሓደ ወታደራዊ ካብ ዌልፌር ስቴት ናብ ዎርፌር ስቴት ተሰጋገር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዲፈንስ ናይ ኤውሮጳ ንምዕዛዝ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ድማ ዝበለፀ ስጉምቲ እያ ትብሎ ዘላ 50 billion over the next 4 or 5 years. So 150 billion in loans, 650 billion in terms of general European Union funding. Now, from a strategic point of view, and perhaps more specifically Ukraine, is this going to be enough, or do you see more being needed to do? So we need to differentiate, because what we saw, of course, at the last council meeting, these were two different tracks. The one being the sustainable. So بحبش زنريو زلنا كونتات أوروبا ملو بملو ناوت هدرا وعامي هانتي فيديو تريفاتنا لا ساكريا زدل اللي أبزر أيوة. Everyone seems to have a plan for Ukraine. Keir Starmer has a plan. Emmanuel Macron has one, and so does Donald Trump. So Italy does not want to be left behind. Their Prime Minister, Giorgia Meloni, proposed a plan yesterday. A NATO security cover for Ukraine. Not membership, only security cover. Listen to this. It's something different from NATO membership, but it would extend the same protection that NATO countries have to Ukraine. I believe that would be a stable, lasting, and effective security guarantee, more so than some of the proposals I'm seeing. It's an كم تريواز اللهم طليان دما خيت ترف بينا مالتي جورج ملوني فرنسا ناتا بلان اللوا دحر تباهيلو بلان تقرب هلا يوكي كم تقرب هلا تتباهيلا ساسي تسعة بيت هجر طليان دما يا نيتو اب نيتو كنت وانت زي كيلنا قالك كفالك كم ناي نيتو مس ناي نيتو استتحازه سكيورتي كافر كنقبر لها انت نخل زحاشه قيني يسمعني نتي وحسنتنا يوكرين security in Ukraine more so than some of the proposals I'm seeing. It's an interesting proposal, but what does it mean? NATO has something called Article 5. It's a mutual defense clause, Article 5. If one NATO member is attacked, all of them will respond together. That's what Article 5 says. Say, Russia launches a missile at Germany, then all of NATO will hit back. Now, Giorgia Meloni says, let's extend this security umbrella to Ukraine as well. No membership, only the security. And this would not happen immediately. It would be part of a peace deal. Now, we know that Ukraine is asking for security guarantees, so Meloni basically wants NATO to give it, which raises two questions. Number one, what's in it for her? And number two, how are different camps reacting to this? We haven't heard any reactions yet. Chances are Western Europe will support the idea. The likes of France and the UK have already offered to send peacekeepers, so they might agree. بحبشات نريد لنا ملوني دماء كي تترف زعينة تيمبر تزربا نيتو ما بقسنا يزغلو كينات نيتو مخاني وتلزي anything with NATO أبتو كينات ويون وحسنتنا نيتو قرانتك وهاب راشا كم زي تقبل فلوتيو تلزي كاب جورجيا ميلوني ممسوط حساب قرب كبير قاون قلي معناته جورجيا ميلوني مستليا مس أمريكا ركب سلزلوا جن بزح حساب زين دونالد ترامب كتب مناهي الكامو ده حسابي دونالد ترامب is way beyond الحسابات زيتات زي فانتازي حسابات نيتو فرجيتي الومي زعبا نيتو مس يوكرين زبال اي تحسب ويلو سناقنا سكنا السوق قاط ما يكون كجبر زغلا يكون مسرت نيتو كينا نيتو نيتو نبي يوكرين قصو ممصوي سلازي اي مسمر سلازغنا ناي راشا كجبر يكل نغن ناي جورجيا ميلوني غن ناي هكا حسابات يتمثل. But the United States, highly unlikely. Donald Trump is opposed to NATO membership for Ukraine. He's also ruled out American guarantees. What concessions would you like to see? Oh, I don't want to start right now, but I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. Which brings us to the other question. Why is Giorgia Meloni proposing this? What's in it for her? To put it simply, it's a safer bet. You see, right now, there's a lot of talk of building a coalition of the willing. Basically, there's no pressure to join. If you want to defend Ukraine, if you're willing, you can pitch in. You can send peacekeepers or give guarantees. The likes of France, Britain, Australia, Ireland, and Canada are open to this, to join this coalition of the willing. But Giorgia Meloni is not. She had rejected the idea of sending peacekeepers. But a NATO umbrella is different because it would automatically. So, بحفش أنت تبلد لا جورجيا ميلوني ولا حنتي أبتي زجبر زلنا يوكرين just حوسوا نزع عينة تيمبر طليان أبتقول داينا يوكرين أحببوت حلي واي فلتني دايما لا جورجيا ميلوني
ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብቲ ዋዕላ ጥራይ ክትሳተፍ ትመርፅ እምበር ፍሉይ ኢኒሽቲቭ ዛዕባ ዩክሬን ክትገብር ኣይትመርፅን እያ እዚ ከዓ ምስቲ ራይት ዊንግ ፖለቲክስ ናታ ይኸይድ እዩ የማናይ ክንፊ ነቲ ኩናት እውን ኣይድግፎን እዮም ስለዚ ምስ ከምኡ ንሳ ኣብቲ ኤውሮጳ ንኸይትፅላእ ተፀላይትን ከም ናይ ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ኮይና ከይትንፀልን ትፈርያ ስለዚ ሓደ ዘረባታት ትድርበ ግን ኣካል ናይ ኩናት ጎስጓስ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ናብ ኣሜሪካ ድማ ዝተፀግዐን ዝቐረበ ዝምድና ከልዋ ትደሊ ዕድል ካለዋ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ኣኽብሮት ኣብ ልዕልያ ኣለዋ እቲ ቤዝ ናቱ ድማ ይፈትዋ ስለዚ maybe ጆከር ክፃወት እያ ትፍትን ዘላ ግን I don't think seriously ጥልያን ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓደ ሓሳብ ኣምፅያ ንቕድሚት ክደፍእ ኣነ ካብ ዝረኣኽዎ ስለዚ ከምዚ ይመስል እቲ ድራማታት ናይ ኤውሮፓ everybody is saying something trying to do something and ሓደ ክብብል ዝመስሎ ገለ ነገር ክብል ገለ ክፍትን ኤክስፐሪመንት ክገብር ኢና ንርኢ ዘለና and it's a very interesting time ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንኸምታት ዝጠልብ እዩ እውን security ናይ ኤውሮፓ ከምዚ ናይ ሎሚ ብድሆ ኣጋጢሞ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ግድን እዩ ሓሳባትን ርእቶታትን ብየማንን ፀጋምን ፀፋፋዕ ክብል ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ኤውሮፓ ኣካይዳን ምዕራባዊ ዓለም ኣካይዳን ከመይ ኢሉ ነቃዕ ወይ እውን ጋፍ ይፍጠረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ከም ኤርትራዊ ፅቡቅ ነገር እዩ ክብል ይፈቱ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዙሕ ሳዕሪ ዝወስደልና ሓግዙ ሼር ግበሩ ኮሜንት ፀሓፉ እናበልኩ ኣብ ዝኹዴ ድሓንኩ ናብ ካልእ ይራኸበልና